Da li DHA pomaže kod alergija i kod atopijskog dermatitisa? Pa, apsolutno, da vam kažem. Poznato je znači da DHA, vitamin D i čitav niz drugih činioca modifikuju funkciju naših gena. I još jedno ću pomenuti da postoji saznanja da ovi činioci imaju i epigenetski efekat. Znači, imaju važnu ulogu u tom ranom programiranju, razvojnom programiranju. Unutar tih prvih 1000 dana po rođenju. Znači, tih 1000 dana, znači period od začeća do navršene 2. godine su od presudnog značaja za zdravlje svake jedinke. Ima dosta studije koje ukazuje da DHA predstavlja jedan od bitnih faktora koji smanjuje sklonost alergijskim manifestacijama. Deficit DHA apsolutno je sigurno jedan od faktora rizika za pojavu alergije. Deficit. Znači, po onome opet idemo na ono narodno bolje sprečiti, no lečiti. To je suština, dakle, pedijatrije. Znači, mi kad govorimo o DHA, vitaminu D i mnogim drugim činjenicama, govorimo s aspekta u tom najranijem uzrastu, s aspekta programiranja tog organizma i propusta u tom periodu. Kad se desi propust, korekcija nikad nije kompletna. Gotovo redovno je samo parcijalna, znate. I mi sa kompenzacijom u tom periodu ublažujemo problem. Iz tog razloga, ono što želim da istaknem, jako je važno ne dozvoliti da se taj problem javi. Jedan od činioca koji imaju, nije jedini činioc koji ima važnu ulogu upravo u prevenciji i ispoljavanja toga i pokrića optimalnih potreba DHA u tom ranom razvojnom periodu, kao i vitamina D i drugih činioca od vitalnog značaja.